Ebyo nabugambiro nyuma abazyo omwereko gw'ebyobuhingi n'oburiisa ogubire mu Rujinja ogubire kutebekanisiibwa ekitongole ekyari kya gavumenti ekya Kabi nenga Center for Agriculture and Bioscience International okorwa mu USA. Kandi ebizu byingi ebiturukushangwa ebiturukushaka kubwabugana omu bahingi no kushanga ngu abahingi niberagurira naza kureba endwara omu musiri gweye atekateka tagombazi ngo basa kutamba kandi usanga ngu ihanga gombazi rikagwiyaho tubakigiriza abahingi gukozesa omwe na gurombazi atakumanya gukozesa omwanya gukurunda omuhingisa naro rukurunda omuntu wakubasa kumushomera handagirire kubahandikira akacupa oshanga yagukozesa okuyabanda oshanga yatamu overdose narisho muyatamu gutashikire gwabura kukora abakwatanise na Ministry y'Eby'obuhingi n'Oburiisa na Rubanga Coffee Farmers Cooperative Society Limited ahetabiremo abakungu omukoragurira ebimera ningashi plant doctors. Omubuhingi n'Oburiisa atari mu kuferwa kona kwiyaho waza kutandika kuhinga no kurisa ni kushaba ngo banze kikirire bamwe hari yaba bahingire n'abarisize bakushoborera kuba atandikire ebizube babuginemu emizisha eba basize kushanga mu kuhinga omwe kugira ngo business yatandika yaza kuhinga itakafa. Sente ni nyingi zinyihiremu konka mbwe n'obunta kukale like obunta zigita zibara konka ni nyingi kandi ekindi ni mani kuyamuna sente zindi kuba pesa idanje naninji guza nenereta sente. Basically, building the capacity of young people is a step towards addressing unemployment, but also bridging the gap between building the capacity and providing market for these young people is another step that can be looked at. Omugandi enganzi hanga Honorable Robin Nabanja akabukira bebemezi by'obuhingi n'oburiisa abwa district ya Ryantonde ngutwakoze cy'urukumara omukuhugura abariisa n'abahingi ebibiro muhururu yo kurambara abahingi n'abariisa abo murembo mu district age netugenda ku kati mu farm eziri registered obulungi Masaka netugula zino gye n'emiti wajegulira sijabwerere nadizi biki nadisi yatuwa ku matooke yatuwa ebitooke wali oroja biraba netubisimba naye wano etusupportinga okujjamu buno obutabi buno obukala buno etuwa ku ddagala netuwa n'ekubigimusa. Government eshimye kuba netuyamba ombya fertilizers inga ebigimusa abantu niba complaininga tuona barisa abahingi especially tegansibwa fertilizers abo kuba nebyebeyi abahingi baitu tubakubasa kandi mune birgahare mnonga nakwanyuma y'okwetoroora omu byaro bya Ryantonde ruro enkuyanja y'abantu ebuganira hakariro wodi aha mworeko gw'ebyobuhingi n'oburiisa ahi Prime Minister yorekire obutamarwa ahabwa abakozi b'ebyobuhingi n'oburiisa abatakozire gye gwabo era bakedde obwedda muli wano abakugu n'abasomesa ente zaffe ziruddewo nga tulina olulyo olweterwa erumu ayagala abakugu bano aba president basasula omusaala abakugu bamwe abagirikaca tewali afuna sente zidawa miliyoni 3 wansi bali ku miliyoni 4 abadiguli n'ogenda waggulu be ba sayansi naye tebagabana magezi gaabwe nammwe tukorombo field abalisa abana nabo bayize babirebere babikore ekyokubanza twenda kubeka shuwa ngo production ninga ebyokutunga byongera mu misho zakarachita pichi ezokuhera abahingi n'abariisa nazo ziresuruhe gashoka Mike Twachire na Sandeke William.